Okay, good morning and welcome to my YouTube channel, Janu Vlogs and non aporbange 11-2 and non pini ke dami topics la pen ke na litum title thumbnail pen same chini ponik bo pini ke ala da second hand a mobile a kulat mate a shop nilitum hal dak pale damik po khana para natsido lasi donotum ketcheng ke jolang thornon and full details tame chini panik po donotum lapen ke nalitum already previous videos tame chini panelo nile nalitum request pensi nili a shop long damsi hala dak details pens me arju pon lapen pinis tame hala dak kapre ka kulat lo dam thusi nang tum han pachini panik po donotum to tangte a video le pangcheng phet nang Okay, donotum to tangte start po na lang waktu lang hai dan dono tu mo pada saat nili nangli tu ni regular vlog lang ber tu sini mo suman kan ke dan suman sami nang dunji dan nili tu mo da pelangan request lang dolo comment section long Instagram long mana aku second hand mobile mana na iPhone hai Android phone gaming phone hai mana nampak lang kontak ku di sini yo apor kaset ton pen ke dam tulo lama ngai tulo marwe jango ma di ma der tu tulo la to video an kan yo ma non si yo okay thank you helicopter. What the flat man? What the flat man? Oh, Bikasa. Flat happening guys, flat. Brake le pasang dah slow. Oi. Itu mana? What unnecessary man? Dukanan bahirat lagi kalian bisa deh, mau saya kot salah tuh. Aduh kan. Dadah, S.f Traders no? Okay, donatum finally main location on angle elo S.f Traders mane lada Android la pen iPhone hedi nang tum dak second hand iPhone same longpon ji la pen Android same longpon ji ta ardo an le lutpon na to tang ta PP phone si ke doma la pen ke ko PP si claim me ma nang le tum mo ke cheng men ki jot lang thodo de chini pon ko dono
Okay, finally main jo da shop long S.f Traders munangle elo and that pen lapu hello dada apnar naam to koi dia মোৰ নামটো সেফ আলী হয় আৰু আমি মানে এক্সচেঞ্জ ফোনছত আমি ডিল কৰো এক্সচেঞ্জ ফোন বা আপোনাৰ নিউ ফোন সবতে আমি ডিল কৰো আপোনাৰ লগত মানে যত আপুনি ভিডিওটো চাই যদি আপোনাৰ লগত এটা পুৰণা ফোন আছে আপুনি আমাৰ তাত আহি কিনে এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে বা এক্সচেঞ্জ কৰি কিনে আপুনি পুৰণা ফোনো ল'ব পাৰে বা আমাৰ পৰা নতুন ফোনো কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে ডাইৰেক্টলি কেছতে ল'ব লাগিব আপুনি ইএমআই ফেচিলিটিও আছে 15000 ৰ ওপৰত আপুনি যিকোনো ফোন আপুনি সেকেন্ড ফোন আপুনি ইএমআই থ্ৰু ল'ব পাৰে আমাৰ পৰা EMI গাড়ী কিন্তু টার্ম এন্ড কন্ডিশন এটা আছে যে অকল গুৱাহাটী এড্ৰেছ প্ৰুফে লাগিব only Guwahati address লাগিব না মানে পিলো দাগ নালে তুম হেদি EMI পেন দা process do la pen exchange me phone same headi exchange pen nagle tum la long pon ji mane hola na ake bana phone pen same la mi long pon ji pel la pen ke non bang ke da penangan do da ho iPhone 11 12 Pro hai do la pen pu dada explain koribo roji etu ma koi dim iPhone ot amar starting range to ene apne pai jabo 12000 or pora pai jabo 12000 jeno ka etu iPhone 7 ase amar ta acha so par etu 32GB hoy aru yar 128GB hoy amar ta 128GB to only 40000 ot apni pai jabo acha acha iPhone 7 to iPhone 7 tar pisor amar ta XR hobo XR series kita hoy XR series etu XR apnar 64GB ase battery health to amar likha ase 84% battery health and price to hoy apnar only 28000 only 28000 plus etu video jodi sai kene kunba ahe jodi to 1000 aru moi off kori dim jodi screenshot to loi aibo lagbe okay screenshot to loi aibo lagbe okay tar pisot aru etu model etu ase XR com price to ase amar etu 24000 ko etu 28 ase etu mane etu kiman 128GB aru etu 64GB okay 24000 okay to etu tar pisot 11 series 11 Pro ase 11 Pro series hoy na eta 11 Pro apnar 64GB to ase aru 256GB ase jikuto sabo paribo besi bar difference nai etu 48000 aru etu apni pai jabo only 50000 okay jo hanlo da ba 64GB banglo iPhone 11 Pro 48000 iPhone amar jimano ase sobor dor bi size box to ase jikuno logoto box na tape apni charger mane data cable to original ami provide kori dim apnak acha tar pisot 11 ase 11 series keta enko etu 128GB hoy 128 82% battery health 82% price hoy 37000 price ke bang ke la ikdano direct 37000 men silong phone don tum nangle tum la banke tempered everything 11 iPhone 11 ye dono to dada etu series to ki hoy etu apnar 12 mini series hoy 12 mini etu apnar 64GB hoy aru etu apnar 256GB hoy price of apnar alop difference hobo etu apnar 35000 or 64GB ai jabo etu price to kiman 40000 ai jabo etu mini 12 mini 256GB 256GB price to 40000 dono to and tar pisot amar tat mane demo phones kita hoy demo phones actually ki hoy mane etu completely seal pack phone hoy seal pack phone hoy aru plus okol wifi ki mane activated kora sim ekela eku logwa na ekdom untouched phone ekita phone ho ahe amar ta jenoka etu ekita iPhone 12 apnar sab pare eta pura seal pack mane ekdome unused hoy mane etao mane dent nai body acha etu apnar 100% battery health hoy and amar price to rakha 48500 only 48000 completely seal iPhone 12 etya mane sim logwa na jo iPhone 12 64GB mane the price bang etok anglo 48000 nale to ba ignon that brand new lang dono to brand new lang seda S.f Traders long ba ignon and description long penangan details do ko map location do ko la pen ke address phone number so description pai jabo aru ase etu mane used phone hoy mane actually exchange phone se etu October lo apna warranty ase October lo warranty ase but ei kita to apna sobote warranty apna etu jenoka likha ase 1st January 2023 lo tate date likha ase etu second etu February 2023 lo warranty ase sobote warranty pai jabo aru etu October lo ase October lo ase aru etu apna 12 Pro 12 Pro triple camera and ador banke 74000 la pen battery health banke 89% do la pen ke storage banke 128GB and iPhone 12 Pro and etu jodi kunba screenshot lo ane 1000 yate off mane 1000 of the discount tum mane the video pen true video pen bang lo pate 1000 of the dono do why not that tar pisot iPhone aru OnePlus to ase amar stock kita OnePlus enoka 80 hoy gol etu apnar 12GB RAM hoy 256GB memory hoy and pricing to sob box charger everything apni side everything sob pai jabo no original jar 65 watt charger ahe etu pai jabo original to charger okay cable jo
and price 30,500 hoy yate 1000 rupees moi off dui to off 1000 lapena price bang that 30,000 mane 500 do hai labang a model bang ke OnePlus 80 lasana to throw video bang lopote off do off power tar bisot so gaming or garne gaming OnePlus 60 ase to 10GB RAM hoy 10GB 56GB memory oh bhai sahab jo gaming phone gaming lover jaldi aa jao bhai etu main case or etu bostu to koi diyo son apni etu apnar pura McLaren edition to hoy mane OnePlus 60 mane etu main hol gaming kane ni gaming or kane speed likhai ase okay fast and smooth etu apnar book to etu book no hoy etu actually phone rakha kane hoy no etu hoy la phone mange de don to charger logo ta etu plus cover ke every jo cover ta nang dun lo carbon fiber oh ekdom moza jo la bange charger ap tine banglo la bange jo cable ta do don to gaming khan bang bolte la bang me olo jo dak mara top tam lo yo okay salute to speed and gaming phone ke mapping lo price ta me jo 22,500 now litum long pon de don and ekita to Reno series or Reno 5 Pro ase to under warranty hoy the apnar till next March 2023 lo warranty ase warranty bang ke jo March 2023 an mane mo nenglo price bang ke da 23,000 jo curved display ekdom moza lo gaming OnePlus series 7 series o ase OnePlus to 7 series or 7 or by duta 6GB ase aru 8GB o ase to bisale to price difference aru besi na 8GB 256 hai eto 6GB 128 hai to 19,520 eto 6GB RAM no eto 8GB jo difference avela the price bang isi ni difference do hai lapu ma 21,500 and lapu bang ke 19,500 jo gaming jaldi aa jao gaming camera gaming ekdom pakka lo and most bang ke ako lapu bang lo lang lo pulte ekita ki hoy dada Android Vivo series kita ase baki apna Samsung or premium series ho hai bhai sab Samsung or apna Note 20 jenoka ase Note 20 no 8GB RAM hoy 256 memory Instagram lovers reels price to kiman hobo dada etu apna 32,000 hai plus etu video re shoot hoy 2,000 is discount 2,000 discount ho jata Samsung do waignon offer to mane bisi bhag offer thaka to ase eta offer ase ekita sob sai lo aru screenshot loi kine aibo ke ei check hol etu Poco X3 ase no gaming or kane no Poco X3 oh bhai sab gaming lover aru jo charger available sob dolabo and price bang ke 15,000 Poco X3 64GB 6GB aru ase gaming etu camera karone jodi apnar Realme 6 Pro ase to limited edition to no etu 6 Pro no 6 Pro dono tum price bang ke only 14,000 jaldi aa jao bhai aru etu ki hola dai etu Poco X2 hai etu gaming okay gaming lover jaldi aa jao etu gaming phone hai so etu big box of everything pai jabo no and price bang ke 12,500 only jaldi aa jao jo gaming phone aru phone kira ane amar daily ahi thake daily mane etu eta ke amar personal YouTube channel lo ase personal YouTube channel do description ot pai jabo new update ahi new update ki sob sabi moi di dibo aru igita to Narzo series lada kan ke Narzo series side lo jo lada Narzo 30 Pro ase ekita 5G hoy phone kita 5G so 5G side don jo lage Narzo oh bhai sahab price bang ke 13,200 lapen ke 6GB RAM lo and 5G dono to jaldi aa jao aru ase Realme X2 Pro X2 Pro oh gaming phone price bang ke 19,000 lapen 8GB RAM lapen ke storage bang ke 128GB lo lage Realme X2 Pro dono to jo gaming phone ekdom gaming aram se okay aru ase mane aru iPhone or collection to ekita no iPhone ekita 128GB ase aru etu ki hoy dada under warranty ase till September 2020 acha etu hol iPhone 11 128GB price of 42,000
जल्दी आ जाओ भाई गेमिंग PUBG PUBG lovers. নিউ ফোন কিটাও আছে oh mane that new phone da do lapen ke that mane second hand phone da do lapen new phone an ke julai han lo yo Oppo do lapen ke Vivo OnePlus aru OnePlus Realme sob ase aru ahi jabi বাকি ইলেকট্রনিক্স তো আছে electronic sensor এইটো process আপনি কৈ দিয়ক এক্সচেঞ্জৰ কাৰণে মানে কি আছে আপোনাৰ যদি আপোনাৰ পসিবল হয় আপনি ষ্টৰত আনিলে হ'ল ফোনটো মানে আপোনাৰ ফোনটো আমি ফিজিক্যালি কন্ডিশনটো চাই কিনে আপোনাৰ ভ্যালুটো জনাই দিম যদি আপনি দূৰত থাকে আপনি এটা কাম কৰিব ফোনৰ ফ্ৰন্ট সাইড ব্যাক সাইড আৰু আপোনাৰ বিল যদি আছে বিলৰ ফটোটো আমাক WhatsAppত সেন্ড কৰি দিব আমি যেতিয়াও টাইম পাম আমি ৰেসপন্স কৰি কিনে এইটো ভ্যালুটো আমি চাই দিম কিমান মান ভ্যালু পাই যাব ओके ओके जो नाले तुम एक्सचेंज समय हा दाख है इतो माने की कोई WhatsApp पर पठाले हो WhatsApp ना Instagram ओके Instagram तो मैं कहते WhatsApp में तमे और WhatsApp नंबर तो डिस्क्रिप्शन में पाई जाबो दादा थैंक यू फॉर चाय थैंक यू दादा जो साजन बड़े ननगे yo nang mana iPhone oh saya dikisah nomor dia dikisah oh so oh saya